Anyang aki din! Hay! Naibos man ng ti asin, asukar, mantika, agraman bagas. Ay kat talaga asta, bakit? Anya nga rod ngay, kat mangmangan tayo mat. Di ka man sumanao dita sika, Philip. Imbag kumamit no nagagat kang nagtrabaho. Saan mo? Anya, apay, kurangam ay ati pa nagtrabaho. Kat no nagagatak mo, uray rabi, agtrabaho ak. Anya? Ay na, relax ka tilaan bakit? Nung naibos tayo basto tayo, saan kumaan na po do, tita ulong? Ha? Hun bakit? Tauray, ungit ka nga ungit. Awan tirumwar ng asukar dito sa wanam. Anya? Nay, apa yan? Aglalaaw mo't man ang anak mo, yung balay na. Awan nga tamanan mantika daa. Wano awan manan ti si dada. Aniya lakit din aya. Nagalas nga ugali. Wan nga taa. Wano, ada si dada, talbos man ti kamotay. Ay, unay mo't dayjay a babae. Pagpupudutan namin abanag, no ada ti maibos ije kusina da. Sino nga ti pabasulan na? Wawan ka nanda. Ay kat isumot ti ugali na. Basol ti karro ba no awan abastuda. Ay, day ta nga may, di bagbagak iday, nga agadal na pa'y kuma. Sakbay, makiasawa na. Tapno makasarak na kumay, tinalagaan na trabaho da. Kahit ada ti sweldo da, namnamaan da. Kumaa, ngam sa bali mo ti inararamid da. Agpakada mapan ijay syudad tapno agaramid iti project na. Ngam sa bali mo't gayam ti mapanararamidan. Ubing gayam. Anya laki din aya. Nakunamon bakay. Ang di mo ramraman nagyapo ta. Awan ti basol da, ti pasamak kita. Naragsak kay taad na. Ay, katuan ari ka. Kas kalagbal na. Nya kalakid din na yan. Wano, adaman ng kwarta asa nga gasot, iso naragsak ka. Anya? Katisuman, naragsak ka na da kwarta. Uray sa nga gasot. Ngano awan, ay na, basol pa yan, di ka rupa. Anya? Katisuman, tila pagpupudutan. No saan na ti kabalay mo ti pagpupudutan. Pagkisi ka rupa. Ay, si kamot Rika. Labig ka talaga. Talaga bakla ka. Ay na, kasano, idiawan ka numanti kayo. Kunam ka no abasol ni ikit mo amarya. Ha? Katuan, basol na. Kunam, tadi na ka pinautangan. Iso nga inlambong mulat tanti si Dayo akang kong planong kumanga dubwen. Ngam awan, napurnada, ngabutawan mantika. Insan, kayat mo ka diti agadalmanan? Ay, katuan na, insan. Apay kumasaan. No kasta, mapantangarod agenrol inton bigat. Ay, wana. Ala nga rod. Ngum ipakadampay akin nila kay mo. Amangan mo't no di na kayat. Kayat na dayjay. Apay kumasaan. Ngam kasano no ibaga na ama kasi nga iti panagtrabaho yu iti garden. Sa pinalawa ti garden nyo. Danag mon aya, insan. Awan parikot iti dayjay. Gaputang modular mo. Ala nga rod insan. Inton bigat mo't lang, mapantangarod agenrol. Wen insan, urayan ka nga rod inton bigat. Taggidan tang agpasentro. Wan, kasinsin. Ay, eskwila. Tumaktak lang iti panagubra. Ninanang mo. Kay sumat, itangadan anak mo, kundi adal ka. Idi kunak nga agadal ka sa bali ti inin-into narmaw. Sana bale taipapatik itan nanang. Kat, asino nga ron ti mga wir iti anak mo. Alangan mo't nga di asawam, kat ada trabaho na iti garden. Ay, kitda kayo pa'y laang ananang. Pag sinublatan nyo kinitatang. Ay, naglalaingam nga idna. Ay, jak kayat. Tama nga nukun ko namlaang nga mapan kaagadal. Amangan no saan pa'y anagudwa ti si mister, masikog kan tumanan. Saan nga rod? Igaid kun ti agadal ita. Damagam ni tatang mo, no nagagat nga gawer.
Tano siya, jak maisiguradaw. Kaputa adaw nagiti agur-uray nga obraag iji uma. Feeling perfecto mat dayja ari ka. Ha? Apay ka di insan? Ay na, gaputa na kaadal nakalaslas to. Apay aya, no siya, awan mo ti makitak asaan anasaya at nga aramid na ah. Kunamla no asino. Nakaadal ngamin, isong adda pagtangsit na. Apay ngamin aya, anyat parikot mo kuana. Ay, basta, isong adayo tiriknakan ko na. Insan, Ang, nakaadal nga agpayso ngum awan mo't pakakitaan. Padak mo't laeng nga awan makukwartana. Wang, kasta din magbaganid na ken ka. one mat. Apay, anya ngamin aya ti imbagbagam. Awan mo ti malagip ko. Kasano kung mga damay baga, kat kasangsangpat ko laang mati di napalabas sa Domingo. Ay na, kunak ano si kaamis mo tinangibaga akong di adal kami ita. Nga addan anak mi, ta isumot imbaga na. Oh no! Siyak! Kat no ni inang na mismo tinangibagay ti kasta. Anya lagi din. Siyak pa'y gayang ti pabasulin da. Ay na, may bladak mo kasta. Anya? Ha? Kunak ano pudno asika? Ha, sa bagay. Saan ko matkit di asakitan? Gaputa pudnumat. Ita nga addan anak mi, agis eskwela kami nga agpaiso. Hay! Awan, timbang pa kasta. Ninang na ti pangibaganay ti dayta. Sana siyang! Glenda, kita agman di module mo. Apay ka di insan? Pakopyaan nakman iti answer mo. Anya? Sige na, jak mat amon no anya ti answer dagi jay. Nagrigat mat gayam. Ay na, si kakit di mat insan. Ikaw gumaam ti agan sir ah. Basa na imbag dyan tada libro. Taadamot lang ijay amin ti answers. Pakopyaan nakit din. Apay, parigatan na kadipay. Anya? Kasano ati mo amo? Saan ka kadi nagdangag idinag-discuss ti teacher tayo? Basta, kasinsin. Basa na imbag dagita libro tayo. Ada amin dita kunak tumat. Alayag mo kit din day ta papel. Ay na, iyag mo ako nam ngam kupkupyaan mo't gaya mon. Mala, ustunid na. Tapati mo tinagan ko, kupyaan mon. Agsardeng ka man nga agsangit-sangit. Nalabos ka mat ngubing. Day tala agsangit ya mo. Nita, ingkar-karo nakit din ti agsangit. Ay nadinak magpungtutan. Sakit nagrigat day ti module ko. Kan, hay, awan manen ti masida inton malam. Awan manen ti mantika. Ay na, makapasurun day ti abiyag. Ay na, unay kanid na. Apay ngong tamanan day ta anak mo. Hay, mainay na yun nga rod nga anawaan. Narigat lang nga rodon ti module. Sangit-asangit pa'y lang ang. Ay, day tati ibagbagakan ka. Panagkunam ngamin ayakit na laka. Nanang. Si Kama tinagdisnudo nga agadal. Isu nga ano usam nga igiddan ti panangaywan iti anak mo. Di ta panagmudul mo. Ay na, buisit ti kastoy abiyag. Ay, una yan. Nagalas mo daytan nga ugalim idna. Numarigatan ka, agsardan kan nga agadal. Dayta ti solusyon na dayta. Saan kat aday ta anak mo ti pagpapasam? Ay, iskwila nga min dita. Naladaw nga min dayta apa nagpanunot. Ha? No kumanga min ta impapatim ide. Saan ka marigatan ita? Ngamawan ti sa bali apa basulam. No dikat si ka mismo. Isu adi mo pagpapasan dayta anak mo. Gaputawan basol na. Anya lakit din ayan.
na, uray di kan mapanay pagadalan niya, uwid na. Tatang, Kasyam day ta asawa, kinanak bao. Tulungam kay din ipili, pijagar din na. Kin naiwanam day ta anak bao. ha? Awan ti agawer iti anak bao. Adumot ta, ito mo braan may, kin ninanang bao. Kin may sa, awan ti kwarta ti asawam. Awan ti pagplay tay, mamapanay ti sintraw. Anya, Wow, need na. Isu ako nak nga uray agsardeng kan. Isumot lang, may takaslawan ti adal mau. Kanayon ka nga agkopya iti answer ni Glinda. ni tatang mo. Adamot basit ang muka. Ay na, awan ti Madina, no agadal ka manan. Ngam, marigrigatan kayo, mahit nga agasawa iti kastaw. Tulungan pa'y ngagtrabaho. Kit agurnong kayo, sakbay nga ituloy mo manan ti agadal. Una na tatang. Ay, di ka glibil-libil dita, ina. Tatalaga nga awan ti babalain. Ultimo pag-play tim katawan. Babalain na ano, pag naam nito, aging gaya sentraw. Tore aramidem nga raw, ti kay kayat mau. Anya, insan, mapan ka kadi iti pagadalan. Wana, katno ita ti pa nagsasubmit iti module tayo. Wan nga rod. Ngam sa anak amapan. Nay, apay nga eh. Agsarde nga kun nga agadal. Ha? Agsarde nga tatulungak nila kay ko ijay garden na. Tapno saan nga ibaga ti paboritom akasinsin akon di adalak. Ajakit di tulungan ni Philip iti trabaho. Asino akasinsin ko ti bagbagam? Asino pa'y ngay? Dagya bakla ah. Anya? Apay, anyat imbagbaga na aya. Ay na, nagadong. Gaputan na kaadal, kunamlan asino. Iso nga agsarde nga kun. Tapno awan ti maibagbaga dagya feeling perfecto akasinsin mo. What? Apay, Rika. Anya nga min ay ti imbagbagam kini Edna. Imbagbagak manin nga. Katno ko na nga agsardangan nga agadal, tapno awan kano ti maibagbaga ma feeling perfecto ka kano. What? Kautuan. Kasta ti sang kaibaga na. Ay na, talaga amot day tangid na. No di nan kayang agandal san asyak ti papabasulan na. Idiretso na adi na kabailan tagadal. Kunak ano tila imbagbagam kan kwa na. Ay na, awan ti bagbaga. Isuman asaan asyak ti pagpabasulan na day siya babae. Hay, talaga amot day siya kasinsin mo. Amin na mapasamak, basul ti karopa. Isa pa ti palaganak na, basul ka no ti karopa. Anya? Ay, anyamot na gito eh. Nakawarwara ti unag ti balay. Ay na, ungat ka nga, ungat dita nga. Ibarsak kunto pa na kita module mo na eh. Nanang. Agungot-ungot ka, taragsardang ka nga agadal? Nanang. Wanaw, agung-ungot ka, tawan man ti sidayaw. Ha? Ay na, talaga akas ta tibiyag Edna anos laang ah. Alawunin, nanang. Di ka aglablabas ah. Sana gaputag tatal na ti asawa, ar-aramidam mo, ti kay kayat mo. Makarik na ka kumamot ah, Edna. Naimbag man, ta nagsabat ta kasinsin, Edna. Ha? Kasinsin Rika. Apay, anya ayat tinang nangag mo ngayong bagbagak. May papaniti pa nagturupos ko, iti panagadal ko. Ha? Apay, imbagak ay perfecto at takas tatim bagbagam iti karuba. Ay unay kamatanit na. Amin na banag, basol mi akarubam. Ha? Apay, Edna, agsardeng ka kading agada? Rika. Ay na, Edna. No agsardeng ka laeng Ngam saan man ang asyak ti pagbalinam arason. Ha?
Nawanan ipletem, wano dimon kabaylan ag module, idiretsam ha? San asyak ti pagbali na marason kunakmanan? Ay, Glenda, aping amunirik dagi jay imbagbagak may papankan kwa na. Ha? Nagsabat kami idi kalman. Ket insidir na amin kanya. Imbaga man niya. Ay na, awan ti imbagak kasinsin. Awanin ti sabali amang ibaga, no di si ka. Inistoryahan tayo no day tati kayat yo. Anya? Ha? Saan asyak ti kalkalabanam asika, Glenda? No siyak ti makaungat, ang mga no ipungot-pungot ka, agraman day abakla, tapno adaganas jay atidog abuok na. Ay na, ipungot naklaan nga Edna. No di ka maunaan, ang mga numaikugtar ka, kat tumayab ka jay daraas. Kabaulan ka tadakdak kelak ngumsi ka. Anya? Ay, jak maawatan day jay nga Edna. Idi nagsardangan nga agadal, kagura nakmutan. Nang runa, ta imbagam dagi jay imbagbagakan ka, nga imbagbagana. Ay na, awan ti bibiyang ko. Kasi mo talaga ni dyan babae. Nawan si Dana, basol ti karuba. Saan amala ko dagitila ko na, basol ti karuba. Nagsardang iti panagadal na, basol man ti karuba. Ay na, makapasyudot. Kadno ko na nga inistoryaan kami kano no iso ti kayat na. Kan ipungot na ka kano, tapno adaganas day tabuk mo nga atidog. Anya? Siyak ti karitan na? Ha! Umay atag sao kami. Ang mga nagsurrender adagos. Itugtog kunto pa hindi timasil ko. Anya? Ay nawen, ang laki din. Isula nga yati, pagbutbut nga. Ha! Sa bagay mo't kit di Uray siyak nga rod. Kuna na nga ipungot nak. Iso ako nakmat nga ikugtar ko iji daraas. Sakit din ti karitan na. Nyalakit din aya. Ay nako. Amin na mapasama katakwada. Basol tayo akaruba ta. Anya laki din. Itamban ngamin day ta nga ugalim Edna. Nanang. Tila ibagbagam tumo ngamin. O kita amita, aga-apa kayon. Ha? Nasayaat mo't ngamin ti panakilangan dakan ka. Ngam si ka tinagalas ti ugali na. Nasayaat ka no kasangsangom ida. Ngam itiliklikkudan, dakas dagayam parakan ka. Nanang. Saan ngamin atila pagpabasulam no anyaman ti mapaspasamak itibiyag mo? Sardangam day ta nga ugali, Midna. Itata na sa papay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Pilimon! Agreeing ka man, oy! Pilimon! Agreeing ka! Agbalikid ka pa ilaang! Agreeing kan ko na! Pumanaw ka man dito eh. Pasalsali ka iti tagtagainap ka. Ay, di mo pa'y narugyan di ipapaaramid ko kan ka! Ha? Di tawa matintinag! Kunakkan ka lansaam! Madamdama ka di. Pili mo na! Idi pa'y napalabas abulan nga ipalpalansak day tatawa! Nagdagulit ka na ya. Madamdaman ko nakmatkan ka. Turog ka la turog! Itay ka pa'y abirbirukan! Dito'y gayam ayan ti kulungan ti manok ti nagturugam! Sabi suman na upay lang. Maumakan ka makitam. Agin ina na ti tao, umay mo disturbuan. Agin ina na? Taapay nga agina na ka, ha? Ha?
ako mati nakabanlugan. Ay na, kunak man do impatarimaan mo dahil tawayo kanila kay mao. Imbagak ngarot kan kwa na at tarimaanan na nanang. Ada ayat trabaho na ita Sabadaw. Awan, agtrabaho ayaday ta iti Sabadaw. Ay, Kurt, ayan na ngay ngarudan. Nakaturog pa ilang ah. Riniing ko ni tay, yung kaguran akmatan. Ay, unay ba't daytan? Ay, man naturog at talaga nanang. Jakman amo, no kasano ang makapagtrabaho iti kastanga style na. Dahito'y tawayo ang matintinag. May salaangan ang ilaw ti agdisaw. Matinagan. Di man sagsagidin nanang, tani talaga ang matinag day tatawan. Ay, nabanbanog ako na trabaho dito'y office. Mabisinak pa ikit din. Sino kumangay ti sana mabisin? Ita pa yung agtrab-trabaho. Agalaw na gaya man. Aya, isumot lagayam ang mabisintan. Makadlawak man. Ape adudwa talaang agtrabaho. Ay, wala niya. Saan ka di arumbang akadwata ni Pilimon? Katuwen, Ayan na ngay. saan nga tanga imbaon ni boss? Ingkaman kitaan, no anya ti aramidan na. Kaya nasurusuro ko matla amin ang asuli dito nga opisina. Ngamjak ba't mabirukan ni Pilimon? Napanan na nga ta. Padasak man ang lokatan dito yung kabinet. Apagiduldulinan iti walis. Ha? Nay, apay agal lahat ngayon lokat mo tiri daw. Nakaturog kagayam dito eh. Sakit nakaules ka pa ang nakatugaw. Anya ti aramidan. Ala, agmurmuray ka pa'y. Kinilat ngamin arining. Kateng nga antitrabaho. Ngam nakaturog ka. Naginanak matlabit tanabanugak. Nabanug ka? Kit no saan ka apulos ang nakita nagtrabaho? Nagaduti naramid ko kunamsa. Nagaduti trabaho. Ngam apay amat maturog ti aramidam iti oras ti trabaho, ha? Nagpuskol at talaga ti rupa day ta Pilimon. Uwan nga rod, awan babain na. Kat ayan na ngayon. Kuna na ba't ngagtrabahon? Ti ko nam, nagsublimanin na naturog Baya, i-reportan kini boss. Anya ti makunam. Kasi mo ti pamilya na, no maikat iti trabaho na. Angam nagsadot met. Sumrak ngagpaiso iti trabaho na. Ngam day tamot la agtugtugaw kan maturog ti aramiden na. Ay, sa bagay di lag babain. Agawat iti sweldo, asaan mo't ngagtrabaho. Alpasyo amin na ipapalamit ko trabaho yo. Maragsakan kami, tamagustuhan niyo, sir. Kwa sir, nagtitinulungan mi nga inlipas na ita. Nasaya na ita. Manipod bigat, aging gat malam, nagtrabaho kami sir. Saan kami to pa anang nangan? Trabaho lata tinararamid mi. Nagpuskol at talaga ti rupa da ito Pilimon. Isupay kit din ti adaganas ng agsaw. Idin to tanat naturog lang tinararamid na. Kapo tama kustwak trabaho yo. Ingatok sweldo yo. Ay na, agyaman kami sir. Nangagyo Ingato ni sir ti sweldo tayo. Thank you sir. Thank you. Kung naktumit ngamin ka, nga ipangato ni boss ti sweldo mi. Angam saan ka mamati? Mamati ako na, tani. Nanayunan da ito inyawat mo kanya kasweldom. Iso nga gagagat kamot
nga rod iti trabaho, lakay. Gagat-gagat dita. Adula amin. Oray man agtrabaho ak kan saan? Isulat tamat. Di ka lang mabain iti day taat taray, iti panunot mo. Bilib ka siguro kanyak. No ibagak kan ka, asaan ang agtrabaho iti opisina mi. Anya? Ang makita mat. Ngim matulat at iswildo. Anya langan ti aramida may opisina yung ay. Agtugtog awakas la manager. Inton mabisina kon. Mangana kon. Kalpasan na. Maturugak. O di nagbayat. Kasano ngay no maamuan ni Busyo day tang aramidam. Apay kumamamuan na. Saan na maamuan? Bakit? Ay, tinanawan na tayong manan ni boss. Wan nga rod. Ngam nagadumat ti impaaramid na. Sapay imbilin na anas kan amalpas tayo dagitoy inton sumangpot. Apay at tayo, kunam. Kat dudua talaang mat amang ilipas ka dagitoy. Ah, saan akarama ni Pilimon? Iraman mo kit din dayta. Kat ne, awan manan. Ni, nakitak mat asimrak itay. Inal daw mat asumsumrak dayta tao. Sumrak, tapno umay laang maturog dito'y opisina. Kat, ayan na ngay nga raw. Ay kat napan manin naturog ah. Engka kitaan, riingam kat ibagam nga umay natatulungan. Ay, marwam day tao. Aha. Isumat lagayam nga awan ijay cabinet na pagturturugan na. Ta nakatugaw iti opisina ni boss. Kat nakaturog. Anak nga to pedag iti saka na iti lamisaan. Dilag bahabain day ta Pilimon. Paiman. Oy, Pilimon. Agring kan. Adan ni boss. Adan na dagos? Adda ko maa. Tapno makita na ka nakaturog dito'y opisina na. Di nakman lukwan na kasta. Kasto'y akurang titurog ko. Lukwan nakpailaan. Na, sika pa'y ti makaungat. Nungay agpay so akalat asim mangpat. Kat nakita na ka nakaturog. O di na ikat ka na dagos. Disturbo ka talaga. Oy, saan ka na maturog? Di nakman lapdan. Nukayat ko ti maturog. Maturog ak. Agtrabaho tayon. Umay ka matumulong ah. Ta sino ka mang ibaon kanyak ha? Abay, sika ka ditibos ko? Ayan nila kaimaw. Apay nanang, mapandaman lansa anjay atep ti balay mi kan ni tatang maw. Tanay, adda ka no bagyo asumangbay. Ay nananang, jak tupay may baon. Ay na, ibaga pa mabiit laag. Tanay, saan mat ama kauli ni tatang maw. Ay, jay tupay tawa mi nga ipatpatarimaan ko kenkwana. Aging gayta, agbitbitin pay lang. Ay kat, kasano ngayon? Kat adda bagyaw. Ay, mangtangdana kun iti karpentero ang mangilansa nanang. Ay, agbayad ka pa'y. Ayan na ayan nila kay Mau. Nakaturog manan ah. Nagpigsan sa amat ito do. Di mo pa yun amo, taday talamat maturog ter aramidam. Tapay bakit? Ada bagyo na? Kano signal number 10 tayo? Anya? Oy, di nakman loko na. Gusto yung mabisinak ni. Nananananay, agaanginan. Tapay ni, nagpigsang agpay so ti angin. Ay suslakay, mayangin at atap ti balay tayo. Apayan nga eh. Ninininig, uray ti diding lakay, mayangin dan. Anyan ti mabasbasamak? Bakit? Damagang pailangan kanya. No tinarimaan mo kumay, di pa, hindi mayan kuma. Di mo mat ngamin imbagbaga kanyak. Anya saan? Kano inaldaw ko ngay palpalagip kan ka? Ngam tunggal pangag mo, agungat kamad. Mas kay kayat mo ti maturog, ngam ti mang tarimaan. Ay sus, bakit? Simragan ti danong dito unig ti balay. Kayat nasawan, malayos tayan. Anya ngay dagito yung mapasbasamakan. No kuma, tanapan mo kinali di barado a kanal. O, di saan ko mamapasamak daytoy? Abdayan, bagbaga mabarado ti kanal. Adda! Kanayan ko ngay palagip kan ka, nga mas pilyam mati matu
Apay nanang? Nalayos lang arudan da ito'y balayaw. Maalam pa'y laang ba't di maturog. Inreadap ko lang, nanang. Di mo kidilansan dagito'y didengkan atapyaw. Madamdaman to na. Kasi mo't ni bakit mo kan dagiti anak yung agkarkaras ijay likod. Sika nakailag ka laang. Imay kayo ka dito'y balay, tapno agungait, Masyanak ngamin ka ni bakit mo. Bayan nyo lang. Imbag lang nga exercise na. Ay, unay katikasta nga asawan. Ay, kasapulan mo't nga ginanak, Tasumrekak manen iti trabaho kinton bigat. Ala, panawan kayo manan. Tada emergency meeting ko. Oo, sir. Di ka madanagan, sir. Lipasan mi amin dagiti ipaparamid mo kada kami. Nasaya no kasta. Mala, mapanakon. Imbagam day ta, pilimon. Tiyan niya. Lipasan tayo amin nagiti trabaho nga ipapaaramid ni sir. Ay, Na, agsuy-suyaab ka manan. makaturo-turo ka. Nakapanaw ka din ni sir. Apay ko mano nakapanawan. Mapanakon maturog. Ne, saan ka tumulong iti trabaho? Pirmi at talaga ti kinapuskol ti rupa day ta katrabahuan tanya. Owan nga rod. Ay, awan babain na. Kapampanaw lang ni boss. Napaanan naturog. Nagturugan na ngay manan. Ijay opisina ni boss Kay kayat na ijay, tapaan darin na pa'y ti aircon. Ay no, makaparurod. Ada si Mardang alugan Ay, gisamot logan ni sir. Nagsubli. Ingkariingan ni Pilimon. Kasano amapan ko riingan. Kat aday tan ni sir. Sir, nagsubli kayong matadagos. Nadalipat ako pisirak. Nagdiretsyon ijay opisina na. Makita nan ijay ni Pilimon ang nakaturog. Hindi nakririingan nung nakaturog ako na. Abaya sinipat na. Da kayo matgayam, sir. Amo ko na ita. Nalawagan kanya amin. Kuha, sir. Hanya kuha. Kuha ngamin. You're filed. Anya ti basol ko, sir. Kasday gayam no makaungat ni sir. Wan nga rod, oray la di makal dagiti matana. Nakita ka nagtumaradagos iti maintenance na. Ay, makapahay blood ang agpaiso dyan na sangputan na. Aday ta ni Pilimon. Bye, Pilimon! Anya la katagasgasat mon, Pilimon? Ay, kaslakla na bagyo. Nagsublimat ngamin ni sir. Nang tanda na kun iti karpentero amang tariman iti balay nanang. Hey, kaut, anya ngay, sadot mat ita di asawa maman naturaw. Nagkuday jay Lakay, ada ka matan? Anya pa ilang ti oras ngam nagawid ka? Nawanin ti trabaho. Anyang awanan? Ay, ikat, awan nga rodan. Di mo aya maawatan di kunana nga awanan. Ipalamag mo, lakay. Inikat da ko ni ti trabaho. Kunakon kat. Apay kay nikat da ka? Natiliwanak ni boss ang nakaturog. Ay, adya laki din a klase ti empleyado ti kaskan kaya. Naturog kay ti oras ti trabaho? Ay, unay ka matan lakay? Ay, unay kan? Di ka laki di nakapampanunot matan. Awanin ti trabaho. Awanin. Bueno, papagayam,
ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Onya, kahit mo tigulong, ha? Ay, sana pare. Sumardeng ka kuman, jacket ti gulong. Ibagam lang, no kayat mo ta. Dinanuganan. Ay, sana pare. Saan mo nga ilayat-layat kanya day tadanog mo. Tama nga nung madanog mo dito rupak pare. Kunam ka lang na sinon. Ah. Saan agapo ta, agkaruba ta? Saan ka natutupan? Pare, anya ti basol ko king ka. 5 basak lang mo dito balayaw. Layat ka, layat mo ting kanya. Bawal timag na dito isang wanan ti balay may. Sige pare. Inton maminsan amok taon. Magnaak taon, ijay likod. Bawal amag na uray di talikod. Nay, kit sa dino ngay nga rin ti pagnaak nga agawid pare, no bawal amin ay. Problema mo daytan, ah. Ha? Juan, apay alayat-layatam iti danog ni kumparem ajan, ah. Nalastog gayam. Anya analastog, inan-ano na ka? Basta nalastog. Ay na agkasta-kasta ka tamaamuan ni bakit na delikado ka. Apay, kunam kabuting ko ni bakit na. Anya lang man ni bakit na ngay. Maestra iti grade 1. Ay puunay kan amang tagibasit iti padam a tao. Katsi ka kuma, anya ka. Awan tingin na stan bakit. Sarda nga munday tang aramid mo. Nalastog ka launa yun. Anya tinagtungtungan yung kini Juan? Awan mo. Kat no nakita kayo itay dito sa ngawanan ti balayda. Nagsabat kami lang. Nagsabat kayo kat? Awan mo. Kumusta? Kunana. Mayatlat ta, kunak mo ta. Day talang. Uy, kalpasan na nagpakada ako na nagawid. Paray, agawid akon. Kunak, babay, kunana mo ta. Kat no nakita ka nilayat-layatan na ka. Ha? Linayatan na kaya? Saan mo ta? Ay naaglibak ka pa lang nakita lang arudan. Dayjay. Naginapir kami lang bakay. San alayat iti danog dayjay. Bye-bye, ang abuswan na ka dayjay a tao. Abus ko na sa asawa mo, bakit? Idi pa'y, amo kun nga abuswan na ka. Kay-kayat na nga aramidan kan ka, gapot ay tultulok mo mat. Ni bakit ko na ya? Takrot kan samad. Ha? Siyak? Takrot? Nagkunaking kamay? Ay no saan ka atakro, danugam dayjay ahwan, ikam ti pagnakman na. Anya? Danugag nga, wangap-gapuna. Anya, agmauyaw? Anya, laki din. Aya, bakit? Adalaag man di dabagakan ka, Clara, anak ko. Mapala kung mangisuro, nanang. Mabiit laang, taad na nga minakitang idikalman, ajak na gustuan ka. Anya di nakita yung nanang. Ni Jan, laylayatan di kaaruba na iti danog. Ay, kunakon kat. Saan lang asyak ti nakakita iti dayjaan na pasamak, nanang? Nakitak kat no eksakto ati manawak iji tawa idi nakitak iti panang layat dayjay akaaruba na kini Jan. Imbagak ngarot kini Jan, nanang, ang ikat katawa na laang. Dayta ngamin akaaruba dakat. Juan tinagan na, nanang. Juan, ano Juan? Nagapo iti pamilya dagiti lastog. Nalastog dagiti naganak na. Uray dagiti kakabagyan da naglalastog da amin. Isumat ti kunak, nanang. Nagmalas kit di ngamin aya. Tanagado ti mabalin nga agbalin akaaruba yaw. Dayjay pay lang mat at tao tinatumpungan yaw. Ay, wan nga rod, nanang. Anya lakit din aya amal malas mi. Itaang man, saan laasyak ti nakakita iti inaramid ni Juan apan ang layat na kan ka? Adapay sa balya nakakita?
Nakita ni nanang ko. Iso analawag alinayatan na ka iti danog. Saan nakmat adinanog ah? Iso nga ita, nasken asursurwam no kasano mo ti dumanog. Tilay bagbagan bakit? Amumut adyak kayat ti gulaw. Gulgulwanda kan, sa kastapay lang ti bagbagam. Kayat ko, puro kapya bakit? Ay lumaban ka. Ala, ag-practice ka iti boxing. Nagtal na ka man bakit? Relax ka lang ka di. Nyalaki din na yan. Oh, Jan. Oh, pare, kunang ba da? Kaslasaan ta nga, kumpare no, awagan naklang itinagang ko, pare. Awan kumpare ka takrot. Ha, di mo ka di bagbagati kasta, pare. Tadakas ti agkarkaray. Makatandano ka kat. Ay, no kasta, agawid ako. Nagkunang agawid kan. Urahin nak ni bagag kaw. Saan ka nga agawid? Agdinanog tapay. Mabitlaang Mike. Jan, agawid ka! Hindi bagat ko, pare. Enton maminsan. Agdinanog tan. Isong agpractice ka analaing amakiboksing. Inayaban ka adagos, ta nakitak abut-but ngan na kamananday jay ahwan. At dalang iyar arasas na kanyak bakit? Ay na, din pala pinabuksitan. Di may balod ako. Adaag mo't amang piyansa kan kakad. Yaklay narapap, ti mabalod bakit? Ay nagtakrot kan. Siya akong ti makarurod kan eh. Hingga kaya garami din, ti lesson plan mo. Iyawat mo man ki direta English a libro di ta abay mo. Ha? Ay, daytoy. Ay, nagpuskuling nga English a libro daytoy bakit? Adtoy. English nga ro ti isursurok a subject. Day taman ti kayat ko asurwan bakit? Ti agingles. Taapay alas ka na sursurwam. Ne, dakis aya makaadalak pay. Si kakit di may. Ala, surwan na man kiday. Uray English karabaw laan. Bakit? Bilibak at talaga iti dayjay at tao bakay. Nagtakrot. Asino, tidakda ka matam. Ni Jan ah. Apay, di mo pala sinardangan. Nagmayat aluklukwan bakay. Oy, si Juan, balbalaagan ka. Isardeng munday tangar aramidam. Dakis ayakit paglulukwak lang Mike. Intun makaungat kan kadayjay, delikado ka. Tila sasawaw. Saan arumbang apaglulukwam ti padam a tao, Juan? Tandaanam dayta. Anyagay ti aramida nila kay mo jay salas, Clara. Agbasbasa nanang, apay ka di? Anyagay di basbasaan na. Di English a libro, apay di yung nakita? Apay nga agbasbasa. Ninanangan aya, nagado ti saludsud na. Kat basdawak lang mo't Saan kayo na masdaaw? Takayat na laang ti makasursuro iti English. Apay, saan na pa'y nga mo ag English? 75 ka no ti grade na iti English idi nanang. Kat, ita, kayat na makasursuro. Isu ano adawayat, sursurwak mat. Ay kat, lumaing to nang agsaw iti English no kasta. Isu mati kahit na asurwan nanang. Kunak nga ron asurwan na ti agboksing. Wano agkarati. Tapno malabanan na dayjay akaaruba ang naglasto. Mas kayat na mat asurwan ti ag English. Ay na, lagregat ka mat asurwanan. Unay kakit din na yan bakit? Anusan na ka day. Dagiti estudyante, maminsan ko laang nga isuro ang modan. Ngamsi ka, ay na naminsan nga pulo ko nga inulit-ulit di mo pailang mo. Gagangay tamidyo dan edad ko bakit? Makaumakan asursuruan. Mala, ulitin tamanan bakit? Anya ti ulitin ta? Ye page 1 Anya, ay
nakadanunan tan ayang. At datan iti page 100, ag sublita manan iti page 1. Mayat may, ti kukuya-kuya. Heh, Wen paray, pariirak man. Ta nagpudot iti nagtibalay may. nakaino makbasit pare. Ay, so mulagaham nga agat arak ka paray. Mayat sa street basit deta rupa ma. Medyo kilo ka pare. Anya, ay, saan mo ta paray? Naglastog kay ti panagkita kay. Ay, saan paray? Influensya lang, ti arak day ta paray. Dalugan ka na talaga! Ay, stop! Look and listen. Anya, Do not try me. but nga naksama ta. I'm not care. Nita, bumugkaw ka man. Anya ti bagbagam. Stop! Stop nga! Aguray ka man! Stop nga! Aguray ka. Tamapan ko alaan ijay balay, ijay kadaanan na diksyonary me. Go! Bakit? Ayan na jay diksyonary dito'y paladpad. Tapay, an-anuam jay diksyonary. Kasapula nga raw. Kaano nabayagan nga awan day jay a diksyonary? Kasano awan? Binulod jay kaanakak nga estudyante. Aging gaita, saan nan nga insubli. Unay mo tigas tuyay. Binaybay akon tawan mo't laeng mga usar dito'y balay. Kasano ang maawatak nga, jay English nga ibagbaga day ta dyan. Ing-Englishan na ka? Huwag nga raw. Naspakan, Juan. Na, di na mang katawaan bakit? Ditakan amaaba. Aho, maaba ka sa asawam. Inakayaban ng uncle ko nyo. Nanya ko mati maitulong kan ka ngay day nga uncle mo. Padamot an nurid nuray. Ada manggulgulo keng kawan. Sana manggulgulo ang kail. Kay, apay garot akayat mo atiraan ta. Ikan talang iti pagnakman na. Nabayagan kay asa anak adim mandanog baraw. Ay, makadanog kay talang kail. Ada pagpraktisa na kanakan. Oh, sinabat na kamanan day jay ahwan? Kat, nilayatan na kamanan? May kidiya, jay pagtugtugawak pa kahit. Kat, anya ngay tinaramid na kan ka. Kaya't na, ngaglaban kami. Kat, nagpakumbaba kamanan? Wan ko na madagusan na. Pinadas ko nga in English, nagatras may. Anya ti imbagang nga English. Stop, kunak. Nagatras. Idinin na yunak iti look and listen. Ad-adan na nagatras. Kat, anya ti nakakatkatawa iti dayta. Ay kit maabak ko ada jay ahuan bakit. Iso asurwan nakpay man nga aging lays. Tapno mas manayunan ti armas ko kontra king kuana. Lakay, anya aramidin ni uncle mo dito'y balay. Kawan, umailang agistambay bakit? Itemplamang kiti kabina. Naibus nan ti kape na. Agpatpatimpla manen. Kat itimplaam Kaano nakaliman atasa. Sige lang, kati itimplaam. Adda ka di papanan niya. Awan, siga agad timot. Wan! Umay ka na! Addan! Ha? Adda ka nun bakit? Ni, anya ti addan. Sige ba ka Umay ako ng kay! Saan ka di ani dyan? Dahil magmag na di ta kalsada. Wanang kay, isulan dahil ta. Kita hanti pa naglastogan niya. Kung namlasig sigurado. Amangan manood da ilumlumang ng armas na. Kita apay ko manood da ilumlumang ng armas na. Kabuteng mo hanggang. Kabuteng ko. Padaya kabuteng ko. Oray mampay bomba ta armas na. Inta ni Jayan na.
Makaraman ganyak deta atao ita. Oh, Jan! Si kamot gayam, pare Juan. Good morning. Apay nga ibagbagatoy ka anak, analastog ka kano, ha? Ha? Sa anak mo't analasdog tiyan mo ka, tata. Nalastog ka, kunam ka laasino, bituge mo nang gan. No. Stop it. English sa mo, dahil dyan bagana. Unsang gan. Kat English mo to na. Anyat li English ti danugang ka. Apay adamagang ka na kayang gan. No fighting. That is bad. No. English manunday say ka na. Let's go home. No fighting. Apay di mo imbagaan. Ay, mali. Apay di mo imbagaan na laing maggayam nga ag-English tayo tao. Tay nalak kumamot tay daan alibrok iti English. Apay nga nagatras kamot tayo. Ay, narigat ag-English barok. Agdaringunguak. Lapanawag ka na. Angkel! Papanamon nga eh! Inak ituloy nga inuman siya kapit barok. Ang mga nulumabis, kitakan. Nya ka lagi din angkay. Di na mo panawan dito ya. Makikayam ka lang tanggang kuana. Tapos na rin krigat ng English. Nakabuyak din abanang panahon. Anya laki din. Agsublitan nga ag-eskwela ti grade 1 no kastanggal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.